Dugi janda tuganale dunta chigi nyasucha jugi larim shuni gutsubda chika zinami karalu chunga chunga da paro wanse pekanale lube tujiwam gibe kuzu zambo sishuge. Tambara dunta nyasuzo dun. Miwang gebisem sunam dichin wanchu chuuge hemagi sanyimise jagar Bengaluru lube gelung timdun tsukla lobdegi taki ziguge tutinna uju nani. Soyi limboda tibda shabdo kara tupsugi soyi shabdogi manyuldi tajitsudi yopeme. Chakamchika layogi gobinchigi shizulchi demigina najunda devigi layo mebi kangil senigi tendo yubab yubigi tablumsu kyodido. Danyashu kasem. Miwang gebisem sunam dishi wanchu chuugi hemagi zanyimise jagar Bengaluru lube gelung timdun tsukla lobdegi lotar tako zigogi tutin tin sumchuso chibina ujunai. De miwang gebisem chuugi jagar jungi twenda pyujindo nim jigizin zikor nalu chundu yopime. Miwang gebisem chuugi tutin dina kudin sobe ujukze na yopime. Te jagargi gelung timdun tsukdedi jungi timdun lobda chime. Tutin dina jagargi timchu lemboda nguntoda chetui timgi dunse champin dile jagargi jami tsokdi tizinda tsokdi digi tumi di zumbe Karnataka ngadi jungi lemboda gopin dile jagargi timdun tumi tsugi teju nanu. Mio gebi sem chogi tutin dina zomi kudin tonta ni dechulu sunshichiya nayubda diga kudin tso chogi timdun da dewi kerigi la bemitsugi mide na kachiwi genko bado yumida tsukde dinale ta kyumitsulu timgi tsetongda sherab dile shabtutsu shugop kachiwi kole sunanu. His Majesty, my father, the fourth king, believed that as people need good doctors when they are sick, they need justice when they are wronged. To ensure a just, equitable, and sustainable society, he introduced the visionary framework of Gross National Happiness, or GNH. The GNH framework guided by GNH, Our Majesties the Kings have demonstrated that justice, service, and wisdom are not mere ideals, but pillars that sustain a harmonious nation. Their profound service and commitment to justice is what makes them the true social engineers of Bhutan. Terum miwang gebi sem chogi ISRO zemi jagargi namtung ledelu Chandrayaan 3 di daugulu lejumbe cha tsumelu ya tashidele yuze suna yubime. I would like also today to take the opportunity to offer my congratulations to ISRO and to India for his absolutely historic soft landing on the moon, on the lunar South Pole. It was an amazing event to watch, and we celebrated together with you. So thank you so much for listening to me today. Dhanyavad, Kashtule. Te jagargi gelung timdun tsukdedi jagarlu timgi shiyonchimi tsukde tsouchi immatse jingmi singi wanchu timdun lobda nyamdelba tsukde chiya ime. Taru miwang gebi sem chodo jagargi timju lembogi khatsa tsukdedigi peje khaan sabdiya gojeze na yubime. Te ziko lerimgi kablu miwang gebi sem chogi jagar jungi chetui gopinda tantim lendi ngotsap dile gayakabdina timgi shatupchimi lede tsuda chikaya pye nanu. Janda nesugi tenle Debika Pradhangi nyunjudi kipchugi pyugi. Soyi kechu tsugi lamina amtsu tsuda chebda phoge tsugi khondrigi tsowade lamni laka tando yopeme. Digibe amtsu tsuda chebda phoge ranso rangi chimike chankadi tosu tundo yopeme. De geljung dugi gadegi togeda chibda himagi lojina amtsuda chebda phoge ranso chimike chankadi tosu yope nyunjubenu. Didachika timpu gelyung tsotin menkanale semkham kechu tsugiya phoge tsugi ranso chinigi pachambiki kaplo amsu tsuwa labbe semta chebme seme.
Chilo Niktong Kechi da Niktong Kechi Ni Lu Timsong Lu Ranso Chemi Gineden Ka Nija Chuni Nyenju Besale Ranso Chemi Chikja Shipju She Shidi Poge Imbekyuno. Tezombe Chilo Niktong Chugo da Niktong Kechi Luya Ranso Chemi Nija Gu Tensale Chikja Shipju Poge Imbe Nyenju Beyop Eme. Te zamling sowi chokpa da chebda amsu da chebda phoge rangso chemi gi jangkadi loktable hladi tu se eme Deda chika gelyong choten menkhanale semkham khecho truncho dambar kumar nirola gilamena phoge chugi tezum gi jangen chu khusem sebe beome se shechi Women are more forthcoming when it comes to seeking help, whereas men could also be suffering, but that ngachi gi tauda japchur leni gi theka amsu su thado zumbe chume te phuge chulu bewachin khora tab madu thendi yuru semgira dindi yo bezo debme mitsugiya chu phuge I dindi be du go selabme digibe japchur leni gi chap laluchi gi chanda nyuze chedi tiseka japchur milembe just to self-medicate themselves and they may not seek help in time. The BBC gi natural naluya amsu chulu semkham gi neji top jamdo yobeka ranso cheni gi pachami gi nyenka masu yobe eme Iru ranso chemi gi thaka phogi chulu nyenka masu yobe nyenju beno The drulu nangke chupche da phomaya wa lutembe tab madeu themi chulu lapten gi shaptop chimi amsu chaja da jodub yarke lede gi lamena shapto chu phomaya wa meba tanyam berap jindo yuru phoge chugi japcho dechira lemba omito bes eme So it's mainly one is economic abuse and followed by anila. Tab madeu chora tiruda digi olera chowa dan tewi chupche chum ime Temi tsugi amsu chaja da chodu byarki lede di amsu chulu chamchi chapcho byome zemi di sewa in lede di phomo nicharalu ewa meba chapcho jimi lede chi in No gender biasness or gender discrimination when it comes to renewal. Teduchi amsu chaja da jodub yarke lede na amsu chikja shipchu she dungi chapcho lemba onde yuru phoge drulege maum eme Teda chika semkham kecho drunso niro lagia semkham da dewi tab madeu yumi karalu chapcho danyam chingopdi khache se shichi Te kadam chibe mi kara inru semkham da dewi chapcho ko bachin pema tewa da chika chethal goya ang chi lekor da yangchin chi ni na dewa thapkop eme Tezombe lapten gi shapto gi denluya gyakham nangkhegi menkha kara nale thopsup eme Changda natural gi denlu singe dema gi natural di kinjang hadin gi nyenju phiu I Gyakhabna gi menka chunna soyi labe misu malambi kangil yumidatun gergi menka da nyuzin bedi mebe menka chunna lo shabdo lemba chomi gi changkha de yasin jodo epime de misu gi lamina khong chachab gi gergi menka chunna jomi dia soyi gi shabdo cho jodabe thobdo ep mache piseda dembe chumi lutin di in se shechi achi du janda gi timpulo dumi lesha chida chika dewa thabde da khong chachab gi simina gyakhamna gergi menka masu chi nyuzin bekop du seme Geyonzo te menkana suwi la be mi lambe mi da duin lasha be gugop temiluten mi lasha chigira suwi shapto chulemba ngezin bedi yeme da shemi ngezin bedi mimi menka chuna jodo yopema I came from Gelefu for medical check-up to ngara lakha be soi shapto lemba gelipule tempulongui inru tunso da pheni gi tyutabdi chida chubi chichi shigi chele gi mato digi be ne chunchu guni di lakha yuble gergi menkana juni be tha chichi nalu soi shapto tu jora be chundo yebe kha loya ti chube it is very easier, faster and reliable. Gerigi menka de tiru tiguru tempo chinarane shabto thopsubela ane bende logi kane me ba shabto to lejumbe thopsube te ane zumchi ta gekap karalu yawachin penthobese shuniben amilai le tune la senta Kena gu duni di lakhadu tezumbe tete dungchu chuya chemi sube digibe jungi gergi menka masuchi nyuzin bewachin da yanchin menka chuna shabto da lejipsu yarsing bewachin kadi chilime abo dorkha bayo Sowil henka da tip da mitsugi sowi nyinsungi nedun suluten ngezin bedi mibi gergi menka sunale shabto suleni mion seme Digi be tekam chika timpulu mitsugi ngezin bedi mibi gergi menka sunale shabto sulendo yebbe loju suda chabjowi shuma henka digi chabda chitano
This is like basically to do with in regards to the safety. Debe chapda tamidia memang twetenda dewi nyensungi telwi. Tingizim bedi mebi menkatsu lede kagiya denje bedi meble shaptup chimitsuki shetseki teka nyenka bombe yu. Dizum me chachetsuki piseda shaptutsuki teka ya tokpa yu. The services that is being provided by those clinics. Tari soil henkagi duk sowi shabto gi dishi sindi tabi kan yebda tina shunda gergi sowi shabto nichara yada tani gi lamten su chidi yepema kopin su gi labmina henkagi khatule gergi menka mansu chi ngejin beni gi charji yese emda dia sogi menchulu chorim zoni be yese shechi soil henka da tip da dari gergi menka sugi denle lamlu da dishi di in seuchi kani mi sema iru lamlu da dishi di zo chawishuma ngizin bedi mebi gergi menka su tatok damdam bera beon sema te henka gi kemena dari ngizin bedi mebi menka gi jangka di thoke bedi miru gakhapna gergi menka gu yepema chanda nesigi denlo namgi rim in jupeu in Soil hinka da trip da shabdo khaira thupsubi soil shabdo gi tenru mangil thirbum nga chajok bedi hyebe me soil shabdo suya kedo da tunhi gi shakchu beni dele cancer gi nijisu menchu beni suime the soil limbu gi sumina shabdo su gelung chotin menkanale pyon se imda soil gi shabdo gi tenru mangil suya gelchi gi turam bemi gi lede sunale jabjor thobdi yobe me Shabto gara top subi sowi shabto dip jini gu tsubi kale nepsu menche bewa pchikale patango mitheni me. Di zumbe dari lenka gi nepsu pchika menche bewa tamda lo re na nyutam therbum re gi tsi sedo tando yoppe me. Te sowi limpo gi bewa chin chi ga kapna menche bewa tami tsuya manshu chi kedo gi nepda digi wole ra cancer da dunhi gi neji yomi nepsu tando yoppe shechi. The niyam gi kablo nga che tab madu bombe thoi la kam so chin rogi male nga che melen neb melen uni mi se ngale nga chara na neb choka chap ge san choka chap ma chup khecho mi ma tang ge sa rogi male lema tup pen Doro lempo gi bewa chin ga khapna sowi la be mitsu gi chodu biada tani da dinhi da khedo gi shakchu beni dele cancer gi menchu chu beni na chondarb jini gi denlo chikhale khecho chu bon se ma male rajbidi gi doctor de suna ngoshimle ngachi gi doctor de suna train be te lo na lu khongi cheche bera naung ngachi gi operation di be the operation beudalu ngache nangi dubi gi doctor de sulu jongdar di na bera hands on selab mela english na bet ane be chinshimle te khongi male a continuous be guide be di gi be te ngachi gi nagi program di ane be build be ni session be la te lenchin itsa da tip da shabto gara top subi sowi shabto jini di lo nga gi chaji gi transumen se ma di zumbe menka di gi sowi shabto sub jini gi denle nam da di chiunga gi theka tente mi pe ma chanda nesigi denlo nam gi rim gi ni ju pheu in tuchu chidani bina gelung chotin menka gi gyakhapna gutamba cochlear implant se namcho magumisu shakchu bedi namcho kochubi thushe chuni gi shakchu godin thabde pin diga misumro sakchu bediyebda khong chachab gi hlaminalo shakchu bewi gi shin khonggi nyatangso yada soin sishichi inro khong chachab mi zomsale fa joda la khatam mesimda tinalo thuchidigi kiye sechi zundo yepleme diga shakchu bemi nepsum gi dele chi punakhate bisale alu dugi ai imi kinzang lam eme mogi labmena shihi mora namcho mago thewishu phachu dewa thapni na la khatan du sema te kinzang mora punakha thile kanlu jozoni thikhan chudi depema namcho mago debi tsenalu ngagi te jabgo joshile ngagi migi khachi labdoga kachi wandoga ni tushitadi sata pule hamme kola mito mathum sumbera lengo kachagim kache mashib sumbera dela te lo chilab debero tradisuma pole damisbela te sonji chab de bero te ngara jab go rog re be de te phara nga te ngalen lo customer ani sonyo me dis lok chen de chemme te ta thare sumchi gi thisena lo de ta nga gi mi ka sumchi danyam di dewa thap de bero ta nga gi nami same le shumbe dewa thap su bela ta doji sampe
Sampel. Mogi labmena shakchu bewi shu geyon so temenka na kecho tsugi daure na gomdi jonda cha ni rep jindo yemena te khato do se emda digi molu mitsu da dewa thapni na phento di yesi shechi cochlear implant be te suichon be gi nimna lo te nga gi chu de su choro se won sa koila tele mi de su ji tele chi khala pha jo da lo tele na gari de su ki gara koila chi chu de su ki de su koi te ani ko de tele ti na bale achitap be chi de su acha ko me bala di zumbe shakchu be yemi chi tronsale kelo kechi chi lami yishi tsring imda kogi labmena shakchu be wi shu mitse netang yada jodi yese ma hema gare jo sawati namtu mago jo be kati joro kati joro bombinsa sarugo rogi japale lola boda lagatan tato animji oversinsa de anelidi 랑 kati joro ngare chigara jo sube nibina den thana saruchi ko lola bro bombinsa lu juchunji taro chigara tabde to gome sugun nibina Dunso tsu da tebachin nepsu lu gomdi jondab jingomi diya ke madau tsu lu langsho tsu chuni don le ing si shechi. 다 셔주베신 도우치기 난킬로 같이 사치다 들레 노니 숨수파는 사례 토로 냅는 같이 나로 보시나 베테 같이 아니 존더디치 같이 모서진 다 같이 아타할로 같이 남초 아타할기 남초날레 코미기 드디다 테 코클 임플란트 투스날레 베셔주베신레 테 코클 임플란트 우미기 드디 쪽 미틸라 아니 베니디 존더 친구미디 아니라 코클 임플란트날레 코미기 드디 같이 아타할로 로벨레 준베 코니기 툴로 존더 디친고미기 준세 მომ바드라디라 다니 임플란트 기날레 고미기 치디 마치기 내추럴 라지기 기다 여와메 베조니기 데누 아니 넵디기 장화 흉치고베 그나 진남축이 아니 임플란트기 톨레베 하고니기 데누 장화 흉치니기 아니야 지가 메이라 정말 아니 베이조이실로 대행같이 랍 줌바진 아니 코클레 임플란트 미 넵디기 합디지날루 융타 세션 승이 되래 배수받친 내주미밀하니 정화돼 마치 테라피디 디 마츠비 골레 마치 나로디 다다 마치 안에 나래 마치 잡도 팀이 미 남섬이 미 베니디기 합데레로 데 차레 딘더레로 차레 마치 피도스니라 Maji debe namcho go tsubi tuchi tsumi digi neptsugi mitsena juwa bomb zoni eru tuchi digi konse thole geyon tsote menkagi shapto di yunten beka debe jinsu ga sewe chage yop ima te namcho go tsubi tuchi chi lu newton bum ge de ji nedo yop ima tonglin di chodara ta machirigi ta tatugi netangna bawasin te ta cochlear implant di nalu dosonam simi jumela 다 cochlear implant chilura yupchi turu bomge lamlonchi dostango bela tane bodalo ta shaptodi nalapa atahalu atara debe phugobasin te ngachalu mangilgi japchude gorogo bela shule chi da chuchi bina goden thapni imi shakchu gorim ni bikap alu dakpachi shakchu beni be ima te geyon chote menka da tip da mangil lambe yobachin shaptodi mi ge shotsulu yap jini nosam yosema Menkagi lo ngai charji chuni bena shapto digi donlo nyutam saya kechi jadi yope ema changda nesugi donlo karmawan digi nyenshu di namge dremgi dulen beu in chututimgi dunsagi tampin ni gompo tambishuma tsupin yunchap lontin drubjure shipche benitun tsukchungchi shitsuk benu te hemagi dawgu tsukamchikalo tantim lendegi chetotimgi dunsagi tampin ni nyuzen nasungda devige nyedun nalo tantim lokche be milutin de kompotan yin daru nyedin dinalo tsepin yongchabda kyunsel sashoge tsomri gopenya dewa yobige topa yobime tantim lendegi dampin ni kompotan we shi lenchinik changi tsepin yongchablu neden digi koli nyenju chi gobe shuwa beno dilo tsepin yongchabgi lenchinik chanlu shuwa phyue shi kelangi thole gonshu bene be shuik phyue ime iro lenchinik changi juik de ngelen mabewa yip mache chepin yon chabik changi chatim ni to chenga chema da thi nyensin gi denlu chokchungchi ji chu benu
Tibiole dale pha chepin yon chap gi ne din di gadebe beni ina chokchung di gi detha chimilu raleons imda chokchung gi detha di ya josu chi bera thachions ime di da chi kha chepin yon chap hik changi chathim da thip da chepin yon chap di gadem chi be khore kinchin namjale gewe la bini da shi chi thon chi ra thimgel gi la be di wachin gonju ta ni da yona le ten taon ze khedi yep ime the rulenchi ni changi lamina chokchung di raw gi chokchung chi emle nyensul be wake up thopo michuni denlo thimi ga inadi milap se eme dizumbe chokchung di gi neden chu tha machi chinse selda mabewa jaung ze kenu janda ne sige denle something dol pri injubel I Mongol kulu kongri sam ram jomi de daw ni gi nankelo chapni imle jowara sanye dina kunjul thamisolo tabde toto joni me de nyedin dia jitin khoche da kildil limboge sung yopin samdia chani ram joyabda tia gutambara chida ngabige chise khechi sumlo nungkor tripar chida chika ram joyapin tele samdi logde chabdi be dunta ni gi chable chida trubinalo tarura ram yasopime samde injudi hemagi zumbera I teta tawadi hemagi zamzuma I deboduru chagi hamba madau yes pise madau ta jise de halamtan ngapchule manyumchi tanga chigi zamde sugara ngezin besai dari ngachi gi tiwe yu gache yu ta order sala pimbe ngachi gara ya nyoni gi hiksha de sugara de rizo sai ta narefa khesho de sula bimbe dau ni nalu di chap chaung se Timpulu bi studim yisana pshigele latari homisu yabachin latasu laba topsusu tuse masuchi godo yapime de dugdem gi yisana le latasu tomni gi tunlo dün rinsu godo yemilo misu u kamdo yapime misu gi lamina yongel na be chadam jinjo ge lamlu lalin thamidigi lata tulinsu benisu kuthom sisi yapmase tuse lesha gume seshi Yondel na be chadam sinjungi lamluk ECMS dia ombabda chadam lekhungi sedo maphapenita chondel chu thokchami ba thopchuni denlu gochu yubi tedari lamlu sabdi sansam dadi chondel gila chu yada tani denlu lunchu ombabda chadam yicha gyagi nalu lalin thabdo yubi me I rup chigelle lakta hidi dukdemgi shabdo len gop themichu khore lakta chu thopchu chu tiche lasha komilo sem magawadu michugi nyokshu chora chigelle dudem yichaluke mi lakta chu tiche ka thop michu be seime tenga chi jandalu shemina ECMS ki lamlu sabdi ku chu jile chu lakta chu tiche ka thop machu bika ECMS ki lamlu sabdi ra guthom sisidu seime te ECMS ki tholebe lakta li lengo bachin thetamni ki andangya gople theang mi ngom chu lakta chu do te thop ma chu ba yu si shi chi wombab da chadam le khungi kyumina debe tap madu themi chu khongi hagui se me le khungdi ki kyumina ECMS ki lamlu di da to sap cha chi beole lamlu di lo komdi chu chu di chu kong si shi chi tele the tammi ki angdang mimi chu gi donlo la khungi kyumina khore lakta chu ngote lakir gi ang lalen thap dilen chu se me I ru khon cha chap the tammi be thoki be bu mi bi den khung teng go pe me dida chi kha duk dem I chana le gopin chu gi lamina maji lamlu ti mikte le jum ke di chu yuru kilchi lakta chu tuinina duche masu go me se me Hema bewachin duktem yichaki nimre na gilchi lakta chudu tere tuido yuru tari ECMS ki lamlu ku chujimle nimre na gilchi lakta sumshileke tu michudo yupime chadam la khungi ke mina dari tap madu themedi nakapchi ki dandu chamchi imle mi chugi dugebe lamlu sap dilu komdi chung se shichi iru lakta chu dichu ka jubabe komi mingom chu chage landera degoni me Chandane chulki dandu pata michimi rinzida chika chashiyanti ki ngishu pyui. Gyakapta misilgi na junsulu layo mibi kanyedi tsage chevi nyedin chibera yopin. Inro tekam chikalo layo ki gopin chiki shipsul chubemi na junda devi layo mibi kanyel senyi tunlo yubab yobigi tablam su kyudido. Tia kugi bewachin dari naba layo ki gokobda tun lobda sugiya shuingi larim su chuchu begob kache se me. Purba sonam waibati soda chondelta layu lengkana layu ki kopinchi imda kogi shipchel suya longai chaji chubata chuchi tele chunip chuku shisha di kodin thabno
Dekho ki shipchalda tipda layu mibi kangilti seni dinlu tablam sum tengobi jechoki dudu. Tablam chuya dadita yada tele sago sumbe yubime. The 3P model can systematically address youth unemployment issues. And this logical Tablam sumdegi najin layo gi kange su lamlu da thi di se jong te tatogi ne tanglu tawachin ngachegi ma suchi tablam sumba digu cho tendo zumchi do tablam tamba da ni ba suluya chinshu denda be kyagob dikha che more visible in terms of the last P portion, which is place. Toro kogi luptana dubi khalera la gi dunlu dadi beni gi larim perna jongla da yogi changwa sumchu kochu ko pe jabnen beno. Kogi lamina larim de chuki layu mibi kangil senina pen bombe thochu zeme. Te gelyung chichike jin da tipta dari kya khapna layu mimi ki cheshidi chachanga da cha gu imda dinale najin layu mimi ki cheshidi chacha khichi ke da cha du imbe gyunu. Jandane chulgi denlo tashiandigi nge juphiwi. Ndugi janda tukana le dunta chigi nyesu chajuke lerim de temchibe shusai ziname karalu katinche.